Bang. Wah, saya tonton Pak. Tonton aja Pak. Ngusep atuh Bang, ngusep. Tah Mang Mahli, aya Mang Mahli ulah ieu we yang we kaya tuh. Ngusep atuh, ieu we gawe wae atuh ojang nyatu. Kamar-kamar mah aku ngambang. Karena aku mah yo aku mikir yo. Ayo kan. Kamar mah terus kampung. Oke, kita berangkat mancing lagi. Krunya 4. Rombongan mulai persiapan, tapi cuacanya rada hujan gitu. Ini ngepris. Nya baseuh. Hujan. Sip. Oh, ini dari tadi. Panjang kan. Insiden di wae ngacang tadinya. Saya deui. Gaya. Kamera on teh ya. Burung. Wah, saya tonton Pak. Tonton aja Pak. Ngusep atuh Bang, ngusep. Tah Mang Mahli, aya Mang Mahli ulah ieu we yang we kaya tuh. Ngusep atuh, ieu we gawe wae atuh ojang nyanung gawe wae. Ngusep. Naon gawe wae. Ya ngusep. Di Batu Karas biasa. Tuh, aya Bang Muring, aya Bang Buyung, Bang Deris. Tuh, wah, ieu mah sok oyak-oyak we pokona mah. Biasa ieu mah teu. Oyak-oyak we ieu mah. Yo pan ya. Kilih-kilih mana cucur? Karena masih orang apa? Orang gitu wae. Yang akuarium Biasa nama Bang Dery. buntal. Atau bit. Tenang. Alah. Iya. Bener aja kebering. Pindah balong atuh ah. Penuh dengan rasa. Nama tuh udah senar nage tinggali. Kabedinya pindah balong. Oh, keluh atau kabedinya. Nyesep. Aduh. Can. Geus menang udun. Biasa. Aya nu tacan kenging mak muring teh kenging nyesep. Makanya ya adakeun ana suku. Aduh. Ayo. Abang lulusan STM Tata Boga, iya we dang Tata Busana. Pasir papana euy. Baik nih. Tutup baik asli ya. Jempling. Tinggal.
Si eta. Kuring, ape kering, ape kering, ape kering. Ah, cirian, kena kojakeun eta mah. Aduh, ini bah, tuh, bah tuh, ah, bah, tuh, bah, wah bener, cihu ya, amr, Sugan heureui euy. Wah, lauk beureum bah. Alah, ikai. Tok. Ah, kelas eta mah. Kurang Kelas kakap. kurang ayo kelas mah yuk. Ah, teh galing lagi di bae. Sek terus. Apik. Kudu duduk lah berarti Bang Yo. Oh, gini. Ah. Oh, ganti kata. Lauk bukan. Oh, gerang.